Javno se novu epizodu i danas ćemo da igramo Minecraft Hunger Games, Survival Games. Nemoj, please, dobro nije nestao. Ajmo, znači... Za sad uzet ću taj mač i staviti ga umjesto ovog, samo da srušim neki blok tu. Evo ga. Bajeski mi nestao armor. I to me toliko iznerviralo, ok nije. Ajmo. Ja sam bio sad počeo, ali eto. Ajmo. Ja sam bio počeo, ali bio je fail rekord na početku. Zbog nekih razloga. Pa zbog toga sam snimio opet. I da, sad ću snimati ovako sa no copyrightsom. Ok, idem. Trebat će nam teći jedan lavic. Uzet ću. Tu su sigurno negdje. Nadam se da ću naći neke likove, brate. Cijela partija ne nađe nikog. Nije centar. Imam jedan diamond. Ovo često su refilovani. Gledaj kako je taj brz, jeste vidjeli? Gledajte kako je velik brz. Ne mogu da mu pobegnem. Ne možeš da mu pobegneš. Ima hak, da. I da, ljudi. Izgubili smo. Opet haker. Ni parkour ne radi više dobro.
Stanite. Možemo se dokazati u ovoj partiji. Ha? Ajmo. Learn. Disco world. Ugasit ću muziku, neću bude copyright. I sad ću... sad tu negdje ću postaviti video editor NCS, ne znam točno gdje. Tu negdje na početak partije ću postaviti, tako da... Mislim ovdje. Vjerovatno ću postaviti onaj Alan Walker, ali to je jedna od najboljih muzika u NCS-u. Mislim, meni je najbolja. Ne znam za vas. Tako da, eto. Ipak je no copyright, tako da... Počinjemo. Opa! A brate, koji speed, ljudi mi. Ne. Buci, ništa više. Si realan. Naravno, ubij me. Tako super. Thank you, my friends. Šta da kažem, ljudi? Izgubili smo još jedan meč. Da tako nazovem. Koji naperi. Itd. Tako da... Šta ću? Opet. Čudno vertikalno. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Poz.